Nagabenta की खबर बमन कसनी पेट बट सब्सक्राइब या उ अंतर न्यूज ज़्यादा हमको मार दोगे उसकी हमको परवाह नहीं, क्योंकि गाय के लिए मर जाना हमारे लिए अच्छा है, पुण्य होता है हमारे यहाँ, हमारी जो अपनी संस्कृति है, धर्म है हमारा उसमें। और दूसरे, अगर पुलिस मारने तो नहीं देगी तो वो अरेस्ट कर लेगी, फिर जमानत हो करके छूट जाएंगे। पूरे देश में अरुणाचल प्रदेश का नाम एक बार खड़ा हो जाएगा कि शंकराचार्य को वहाँ मारा गया, पीटा गया, अरेस्ट किया गया। इससे मीडिया हाइप होगी, अरुणाचल बदनाम होगा। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि अरुणाचल बदनाम हो। अरुणाचल की अपनी प्रतिष्ठा है और यहीं से हमारे भाग्य का सूर्य, हमारे देश का सूर्य प्रतिदिन उदित होता है। यहीं लालिमा जो हमारे पूरे भारत जहाँ भी हम खड़े होते हैं वहाँ से जो देखते हैं, वो जो लालिमा दिखाई देती खुबले भी बारो किनी गिलों की खबर बमता कसनी Keseng Bhalang Kentup Kakasi Student Union KSU Kahnyuk Trap Youth Council HYC Kahnyuk Trap Integrated Territorial Organization Hitu Kilahir ban up krui nin kesngi habar kakat lingsun ka umroi ban persha iga jingtmu jung uhe keseng ki Hindu Ushan Karyacharya Avi Muktesh Waranda hadin bakila abna du khatwi baji minstem hadu shibji steng no phai sngi ayo jingte ba wan shu nin kesngi bat ula ban wan no mentai kesngi kita ikiseng kinom ailat ban wan yuk jan ka kunhon ka batmu ban pinna ya ka masi kum ka kmi bat ban khang bam do masi shu kita ikiseng kan net ban but shanu ka jaka ka batmu ban yai hangli hame ghalaya bat kan be krat bat kamsha bakin wan batai ya ka bam ka di jong ga jat bin riu baro kiseng ki bala hiar ha ka lingsun umroi kilo ong ba kiseng kinom ailat ban wan tukrar ki briu nabar ya ka bam ka di karyam ka ben bar ka kup ka sem jong ka jat bin riu lada wana sun ngena ringkong ngena umru kisengkin persyaben kumno utei uswami Avi Muktesh Waranan Saraswati belong kemi ya kamasi ai undai ma u om ya kajat bendu khasi ulo ong bakaseng kanum ailat satyai kibriu ku wanra ya garukum kabam ya ham kumna ya kamasi kum gakmi bat ban khang bando Hagawai Kalyang, Ushailan Rai Yogi Raj Sarkar, Ubade National Media Coordinator, Jagat Guru Shankaracharya, G. Maharaj, Ulapantikana Swami, Avi Muktesh Waranan, Saraswati, Unhiar Daka Lingsun, Ha Umroy Mandagasni, Ka Arhu Fratre Unailur Arhajar Arbsau, Hagapur Khat Arbaji Minsni. Ki barlok na ki kunhon ki baper ding lay up ang ni namar ba niyo kajungtip ba Mukesh War anan Saraswati un wan sini ban pelong ya kata ka press conference butung ya lama ban dawa ba di ban hin bi an no ya kajing shodok masih ni kajing bam masih ya bor ko di India ba kan tupru ya kajelam galya ding lay i ni brio ba lo persang lut habaro ki jela jong ka kan chite lam ni di kumnu ka responsu ka pher na koi jelas koi jerla ndre ibun di persya ni po Arunachal Pradesh ko all Arunachal Pradesh Students Union ko yang kala hang ni brio bu mi airport ni bana berber la kadene kam di shabu lit menen hali zoram taba lalik phai no hanur ko mi phai no ni resbar airport taba ham sana kalau sarkar Nagaland ka ba yang telim lon ka benta di nok snong gi jongka bandam ai lat ri ibu mi na airport wan hapo ka jela ka jong hapo Nagaland tingir nilai up na menin benta singir ni am ade wi pang indet sepernihat nomor ni benabu ko hapo Guwahati jadi ngiling in am bernihat nomor wan surok minum ai lat dari apa sali sing nur ni up minum ai lat ni drone wan kejat jela jongi wat hadin ba USP mene lawan menyekendu perpang ini berong ba yang ni ubriu lada uwan minum la ban khang bu wan airport ndre lada uwan airport pada nakaliang ka administration kanam ailat u ban mi sabar airport kata kadi ka assurance ka ba UI SP ndre ni pada ngim patla ban shispa kata yo kumnu mi yo ban mi
yo ka ailat lani yo wan bayrut ru ni nakali ngajungi hingi le formal ba ni nam ailat bri pun bagi jelat kan stilam ini nam ailat ngir ni nam ailat ni bri ba wan ban penbor yang ni ba nyim de shu on bam do masih ke jimbam do masih ne jimbam ne kono ko do kadai kamon ke jungi ke jengwa ke jungi ke lahir pateng nadu permuswa kami ken hareng ada ka food habits mendan menu-menu bala ban khang ban penbor yang ni nyim de ban bam jadi ban bam kata nyim de ban bam ke khindir pi kumno pa ka sarkar la ka jungi ka khansting halor kan ni To nagaleng jungi ka Confederation of Rivoy People mata ka singi ngiwan hangne hapo airport umroy hadin be ngilai leng baki press ki media ya ke jingwan jong to he jong kita ke shit nyam Hindu leng ba ka yatra matpen itu ba ka masi ka de ka kemi jong kari India bro ko nagaleng jong ka seng ngila wan lang sane man persya horkit hordang halor ka ke jingwan jong to he jong kata ka shit nyam Hindu nagaleng jong ka seng dalele ngim pediang kum ka jai benriu ka bana du mensuangi la abam ya kene kedok masih ngim kuak ba une ngelam jong kata ka sit nyam Hindu ba unwan ba pen kelomar ka state ke jongi na geleng jong ka seng hadin bingla pet perman bha ya kene ke jinglong jingman ngiu i ba kalenti hi ka kedau kum ba kale ka BJP kum ba kaladon ka themu ba kamut ban pen kala ka we kan nyam ka we gari ka pau sai sata tigile leng ba kene gelenti dein na kata kadau na geleng jong ka seng ni sukhya aga bade ba kene ke benta ka India hi kadai kari sensar pajba ngio ban mane lai luj laka jong kan yam karukom henrei kane kalen ti ngio i ba ka theu sata kane kadai ke jing sedang ke jongka te nagleng jong ka seng hi ba dalele nginom ailat hi ba kita ke sit nyam Hindu kinwan ban khang ban bam ya kadok mesi ha kane ke jela ka bai ke jongi namar kumbangi ong ban adu ka basdang hi ngila bam ya kadok mesi balai kita kinwan ban pen kelomar ya kata ka jinglong jingman jong ka stit ke jongi barok sikta ngi imsuk imsan ngia bam ngia thit ya kita masih henrei ka jingwan jong kini ka wanra ya ka jing kelomar ha ka stit hi bro ka wei nagleng jong ka seng ngi pen pau ba horkit hordang hi ngi persya ya kata ka jingwan jong kita kiru sit nyam Hindu ban pen itu ya ka masih kum ka kemi jong ka India nagleng jong ka seng ngi kwa ban ong ba ka masih ka dei tang kamarat ka ba mangi ngi bam tengim kwa ba kita kin pen bor ngi bangin khen kum ka kemi ke jongki ngi don la ka jong ka dustur ngi don la ka jong ka riti ka dustur ngim kari tip breu tip blay ngitip ba ka masih ka dei kamarat kam dei yang ngi ba ngin khen kentang ngin khen buram ngim persya ira ka jing khen ke jongki kila ban khen kemi kila ban khen pa henrei ha ka jela ka jongi subha wat nom pen i wat nom pen bor kum kita ki jimut je perkhat ki bailam bakla ya ka stit hi bro ka wei tingi kerpat segi paj ba nong snong jo ka jelaru bakin ya persya bakin mi sakhmat ha ka badai bat ka ka jingle jong kita ki riu sit nyam Hindu ki bamut men pen itu ya kata ka masih kum ka kemi jong kari India he bro ka wei kata ka dei ke jing skeu na keleng jong ka seng bat ngi seu ban ong ba subha wat nom le persya ya ka ei ka ba paj ba jong ka briu nyu trap hi seu tenat subha wat nom le persya lada pi le persya kan bi ka thma ka ba sirkhai ha ka bedei bat kane ka isu Ba dan di pula punya tu kenjat habdai bat kane gajing kendung kendung gajing bom tip la atau nongelam jong kata ba persa bam dam osi hani hajala jing i cikna ban poi hani ko airport atau pidam mo kala kanti gajing sngo lanu nuan ta kuno un poi semikla jing atau gadan am gajing ada gajing rap yu ban poi yu usah selong iya ban kong ni nak kalian jong ka seng masih yo tip ka khobor ba kita kinhon niam Hindu kuat pelong ya takarali ini batin ya tak cingit kalor badai berkata bagi orang ba kamasi ke tinggi ke jongki kakung ke tinggi ke jongki ini nak kalian juga seng ni persyak bakin pelong ini kita jingalang hai ni guys di ke jongki bat kumju ni kata jing temu ke jongki awai kalau ba kum ke jai bendri itu dalai minum lawan piang ni ke jai seriu di manwan man pen bansim kabu ya kapan wan apa jela ke jongi ka jai ke jongi ban perlung ya tare jisau ke jongki dalli Indonesia akan ke singiru ila poi hangni nagaleng ka seng atli ki kenhur ila bu awi ban pet ya wan ba ka lenti selong body road mat ba di wan ba kan ka kad ling sun hangni ya takada ngelawan hangni ya kau ini nak bagi dan ban ong de bagi ne kalau matang cukup das bagi nak global yu boleh pinok boleh berman yu kejap ni ka ri ke jongi berwan man kesu kita kajing temu ke jongi makani bro
kalau persa ya kai ka jingim berarti ke dustur ke jungi ya kum ka jaturi ko balai nyoi inum sya dali ya kini kin hon kin wan hakali ka jala ka jungi te kindiak mo ki klabandan ke jing persang pan thao ki lam ti u ko sini yang ta nampak ko ai ka mo ta ngam yo ya ka proof ke biang rek ai bos susi kalau ma na kaliang ukli jo ka jala chief minister mak kunhun jo ki di ngom mi pai ba den pi be sai ki padal li ru na kaliang jam sarkar kan sim khya be ki om dei ban su khinyat pat cha kita ki district administration na ki ai ya ka permission nek ma permission ya ki kin bu na kaliang jam seng ni pa ba jing snow si shikade ya ka kunhun jo ki sanrok sarkar ba balik hadu pertama ne kali fakta pek ya ki jisno jo kodok persna mo jo ni nomor kembangong ba kejat ini jogi kejat ini ko pam dok masih buan ha ngani tu ifi ke jing syam hakini khniat ki sngi ki bala le hak snam ki bala nak sarkar asam ro kala pensange ya kita kali ban penpui ban salan ki masih sani ki jala ka jogi dan rei ka pas ngotenat pak menta ngai ban kala ka seng ling ba ka susu ikan movement ya keleng ki pardok prasar jogi ka tri borba tri stom ki ban pemi ki masih nak ni kari lejong dia nak kata ban kali ka seng ru yum dani ban ko sarkar asam ka persiang ban khang itu masih ban salan perwan rak sri jala jongi nagi we jala kadin man kata ka jingke khu ba selendat ma blessing in disguise ki brio jongi marbaliu kejat brio jongi kadi ban tristam ban penmi hidal dia yala dia yang jing kam do masih dia kata ka hi bangi pada ni sekamat hidu atai kum kejat brio ini ban perkhat thamai ka jingmut perkhat ya ka ba ngi bangi sa kan gari India babun hi kinong sosong jakan ni jadi pai ringet jadi iniam hin khamtam ki pai ba ke ringet hindu dia ngat rai ku kejat brio jadi benlong ku sampang ku start bakumno ya jinno kam bangi nakal yang jaka ke kum kejat brio ku kam ki dia benjale ban penmi hidal di om dei sumat up nak ki jala kata bo to ba ki nakal yang sen nak sarkar jala ka jongi lingba kunhun mo menteri sarkar isim khia ngathai kam yang iki pai ba ik sama bakin mi kum ni mo yang i kum ka seng bakin mi wan dal di mo ban yada ya ka jing so ji kodok persnam ni hak ni ka jaka kawai hi kalong ba ngai i ba bri ku badan hapo ka sarkar kimdan shal komisi men syakri ka dia banyak dah khliat tu namta kejat dia bila tak kata apa pelong pat jadi pun sama di pat ka seng FHP ban mi badan bambansi na kajing pembor pajbak ndai la ni pet jalan nagalan ngai fili ni ki nong elam juga naga students federation ki ong ai kan we press statement nim don kam su ben le ei nomor kala le hi ka government nim don kam ru ben le airport khang lat u nomor ko government hi kala khang maka ni ka pen i ba government of nagalan kam salia ini nuru ndai ka yang bet na ka benta ka hok jongki nok song slong ki jek ru naga jong nagalan ki gumno ba do thlai ka jing persang kin stang swala ka riti ke dustur ka pemilik hanglap bat lomba kitab di stang ski ban impus security di penjar section ki jing hanglat lang ba mani segi posuki ngin haban bot ya kritik dustur ke jongki le wat ya ka jingit ke jongki andre ngan ong ti nomor ba la de ki ong one nation one religion ngaban suku kawai ka tien kawai ke jing yu nomor ni long nong India da house kan dai spa sau pinyo andre la dang pet pada nomor 2 bun ki hasi gelong kristan dan di ba ngit ginyam tenrai ginyam tri ke jingit nyam tri la dai nodu endai man thai man kulong man kuma ka jinglong kristan yang kasih kelas sedang nadu bakiwan jat ngong ki missionary so 1841 berpunta terter di kemut ke jinglong kristan kasih kelas sang nadu 1841 andre ke jinglong India jingi kasih pada kadang sedang hal 1947 dia ke bangi ngila ngit du muswa ngila na du muswa kanu kanu ka bor ru di penkam daga bor met ru asal di sini lani di bor sipai di ru ninam kelah de le kam himnu nomor kanagalan kelas kia nadu kesni benukom dewan di hendrei ka sarkar jela ka jirang sang ai statement minin kata ru janmit anda ki kenhun di pabak lawan ban hangni airport dan khanglan kata begini osobonwan di mentar ki ai assurance pinam syai u ban mi di airport ndri ngingis ngo ba ka sarkari kam de than ban ailat di bri ban abar nomor baka kamram ka sarkari ke di bunyada ki trairi trai muluk ki pat hasi ki garu ki bedi ki traisnong ki sya jongka jelam Meghalaya amban entertain ki je bri ki bamut ban wanra kata ke jingit ke jengki ke kombam ke jengki kata ka reti ke dustur ke jengki ban supun bor bet yangi
kani dalilai ru ngin namlak ban pediang ba sarkar ru kadi ban sim tiap ha ya kani ban like ban mi ban ko gejing kan a gejing gejing jam sumsi Kin au kadi ke government authority government kadi ke ba halor du jaga district administration kadi hapo ndri long ba kinya tekti kinya nyat kinya ban set wi ti long kadi nak katakan long rim gin ba mangir ngin ban sing ham wan ni jam ko jing tip yang mabu jar boti ti ngin ham ban up ko berni yo kunu yo one by road pada artificial ni kadu badu aduk central body ban aduk ke district ke level hi ke jongi aduk men step ilpoi hang ni apo hakapor spo je men step ilewan ya ke ban persya ya ke jing ya yatra jong kiswami lene ki ai gini ki nong ilam jong ka RSS aning la banong ke ke proper agenda ke jong ka RSS andre nagliang jong itu pilai i leng bagi lat batai kubor ngila pha ke jing tho sa kibor ke bahlor jong ke government bot kum juru ba nakaleng jugi kena gijongi ki para gi khot gijongi dadu menin gasngi gila don hangni ha airport ban persya ya kejingwan penlong belai lane penlong kemi ya kamasi hangi ha kahito hi ngisim ba kamrat kansa kamrat but what provoke but what jalam bakala namar katkum ke constitution ngisnuthu baka India kadai ka secular state te ngilong lai lot ya ka ban bam bandi halor kata ka nongrim bana kaliang kejongi nginyai persya ya kene kakam ke balwanra na kini ki sitniam hindu ki persyang ya ka ban brainwash yo pai ba 1000 kulmar hapo ke jela kejongi ka badan hapreng ke jingsuk ke jingsan bangi bam lai lot ngimenin lai lot ya kano ke jingai ke bangi don ngingai lai ngimane lai lot bat ya ka bam ke di jingiru wat persyang bon wan provoke wat khang arpiwan kahito kalalong ready bani kun bat pe kano por nagbanta kadaw ba jong kajai ben riu ka ba ngilaju bam barok sikata ya kado masih ke bangi jubam kado sniang ro gibam namar hakam jelam megalia jong hi ngilong sekular ngilong lai loy nakabenta ban bam inung jong jai bam ke bangi jubam nakaleng jong kahito hi pitip ba kahito kamdei ba kadon tang hasalong ne ha po bharumbong ne amro hinron ngidon barok ge jaka jong ka khasi jenta tingila instruct ela ke jong ki dokhal ani member ke jongi ba habernir ki don kidon ki ba ap wat sanung por ki don ngi pai perman ya kene ke jeng ya lenti yo let's say hangno gini ki sit niam kiwan ya kaban yo ban ya lenti te kumbang itip mentahi ngilong ready haman ki surok ki bagi jaka ki bangidon ban nginom ailat ya kene ke jingwan persyang ke jong ki monwan nyalam bakla lane ba kinpen sinuthu lane kinpen ngai jubor ngi ba kamasi ke de kemi henre hangi hi kamasi kan sa kamasi bat kande hi kamrat kamde ke kemi ke jongi bat nginyai bam hi ka dok jong dok masi ke jongi hi kum gowe ne gisang balang gi tre po jong jela megalaya ngi tre rangkat bagi bor jong ke sarkar naduk ke district administration anta ke police department tinginum sania thani ki nakaleng jongi ru ngala instruct lagi jongi para gi jongi bat git khat gi jongi bagit pe parman ngilalong ready bai kumbolong mentahi ngilong ready we are ready pikum ki seng hai district ni pi kuno ya jonya le persa ki brio ki bakhang ya ka bam kedi ka bacala jing hatu kadan ang bejung tak ma bangi ki jai brio hani hapo rilum ni ngilong kenrat iki hak perting bawa beli bakha adu pemendan sang te pisau kun dan mau nu bakhang ya bang so hajing siang ini kalian jangka Ribo Youth Federation ngisngau thamula mankong ba kum kita giseng Hindu mah bede sit niam ki bawa mut banwan bandrung hane po kajala ka jongi po megalia banwan khang ya kata ka jingbam jongi ya kado masih ban hakju upor ban kimut ban pengkheng ba long kata ka kimi ke jongi ya po kajala ka jongi tangi na kalian jangka Ribo Youth Federation daliliru ngimnom pedang ya kata badaliru nginom sya ire kata bad ba nginom ailat hiru ba un hiar hang ne po jala ka jongi banwan ban yalap lane banwan ban kentu ya kino gi pa nong snong ne po jala jongi bau dong bangi hap long kimi ya kala ne banom sya ban bam ya do masih amar ngi kum ke jala me kala ngi de ki ba bam ya kino gi jaj do kino gi jajing bam ke bangi bam lai loy amar bangi nom ti biro ya kata masih ba ke de ka blai ke jongi lane bangi ti biro ba kata masih ke de ka kimi ke jongi nangi pe sising pe kamtam ki bojung district ki de ki brio nang start bar ki de maki ki batip ya ka kumno bar sensar ya ka imlang asalang
te hajing sya kadai ka borjong ki bahak lidu kum ki chief minister ane ki MLA ko bat ya ka power ko jigi hapo ka jala jongi inre menta ki benchet pat ya ka district administrative i bakalong ke ba i thamula tinggi scam ba kani boro kadai kejing pensat sri ke jongki kedai ke bakidon ke selendat ke baban tulom ya ka kejing persya jongi kum ki seng balang bat kum kari ba ka jai benriu prem jure kata bagi darab jot namar balai ku mene syahmat bagi kumut ban muslia lane kumut ban su le klik klik tong lane pensat sri kum yang ngi ki jai benriu hane po jalami kala jongi ajing insya Allah di maki ki ban pensai hok ba kum nak kaliang jong UCM lane u chief minister ba dei ma u ba khlidam ban lihat ya kene ka kam hane po jala jongi ban ai be ke declare ba nom sya ban wan kum kita ki jai Hindu sitniam ma ban wan ban pelong ai nya kata ka ban ngini mane lane bangini ya nai bamsu ya kata ka do masih dei ma u ndrei mentau benset pat ya ke district administrative kumut ka pelong ba u mlong fit kum UCM ka ba ba un her sukino nak kaliang jongi ka Riboy Federation ngi condemn ya kata ban ngi ong ya uru ba un her sukino